अहानबद मरोइब पाउ मियाम की मिहुत सिंगना लिंगजिल मानदबदगी मियामना अवाब ओइरक्ली हाइना आकोम लो कमलैपाक की प्रेसिडेंट सोराइसम संजितना फोंदोक्रे अमदी कुंबी एसी की मनुंग दलाइबा तोंगान तोंगान बा खुल तरा का माथोई की लौ परी लिसिंग अनिरोम अथुबा मतमदा लौ उबा हौनबगी मतांगदा लौमी सिंगी मिफम पांगथोक्रे खुरुमजरी ISTV बु मीटिंग ताबीरिबा पुमनमकु तराम नोकचरी होजिपाउ संदोंना पिजरी मियाम की मिहुत सिंगना मखोई मसेल लिंगजेल मानदबदगी मिचम मियामना नोंगमा नोंगमगी अवाब ओइरक्ली हाइना आकोमलुब कंगलैपाक की प्रेसिडेंट सोराइसम संजितना फोंदोक्रे वाफम असे आकोमलुब कंगलैपाकना चही कुनगा मंगा मपुंग फारकपगी सिल्वर जुबिली की थोरमदा फोंदोकिबनी नावरेम थोंगदा लैबा लाइश्रम खुलेम लैकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा ngasi थोरम अदुदा कंगलै इमालुब की प्रेसिडेंट इमा RK सनाहनबी कंगलामई की प्रेसिडेंट इमा लैरिक लैमा अमदी आकोमलुब कंगलैपाक की हानि की प्रेसिडेंट KSA सोमरेंद्र न चिंगबना थोरम मपु सिंगोइना सरुक याखी थोरंगा मरी लैनना लुब असिबु संगतपदा अचोबा थौदांग लौरंबा लैखिद्रबा मेंबर सिंग एडवाइजर सिंग अमदी इंग्लिश अनि कुनगा हुमदोइगी मेगी अहुमदगी थोरक्लिबा इरांग असे लैखिद्रबा सिंगी मफमदै काइखुमना उत्तरा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबा फोंदोखी आकोम लुब कंगलैपाक की प्रेसिडेंट सोराइसम संजितना मखा तारादुना अफबा लैंगा अमा सेमदुना मणिपुर बुतंगदु लैताबा खुनायमा अथुबदा ओहेनबा मियामगी मिहुत सिंगना होटनगदबनी आकोम लुब कंगलैपाकना इंग्लिश अनि सुपना अमगी जुलाई की अनिदा साफुंगलकपदगी इरमदमगी अपुनबगी सक्तम कायबा यारो हैबा वाखलोंदा मियामगा पुन्ना थबक तौमिनदुना लाकली लुब असिना लैरिबा मखै इरमदम मणिपुर की अपुनबा सक्तमगी दमक थौदांग लौदुना लैखिगनी मरमदुना अमत्तो ओइबा चौखटपा खुनायमा ओहेन्नबा होटनबदा अखोइ पुन्ना थौदांग लौमिनसी इरमदम मणिपुर की दमक लैरिबा CSO सिंगी तोंगान तोंगानबा वाखलोन लैजरबसु मणिपुर की अपुनबा सक्तमगी दमक्तदी अमत्ता ओइना लैरि हंदकता CSO सिंगना पुन्ना थबक तौबा हौरकपसि मियामना तरामना ओक्तुना पुकनिंग थौगतफम थोइ हाइखि हाइरिबा इरैपाक असि कायदनबो होनबदा तोंगान तोंगानबा इरमदम असिदा थोकपा थौदोक वाथोक सिंगदा अकोमलुबना पुन्ना चटमिनरिबा लुबलोइसिंग अमदि तोंगान तोंगानबा मणिपुरदा लैरिबा लुबसिंगी पुन्ना खुसमनरगा इरैपाक इरमदम असि काहेंदनबो होनबदा अचौवा अकोमलुबनासु अचौवा थौदांग लौजगनी मणिपुरदा CSO लैरमदा तारगदी ngasi सोथरइबा तोंगान तोंगानबा लैना लैना सोथरइबा सिंग असि CSO सिंग असिना लैरमद्रगदी हेन्ना मराइ चाइथबदु ओइरमगदबनी CSO अमगी मागी लिचत हाइबा तारे तोंगान तोंगानबा मागी वाखलोन आइडियोलॉजी जे नुइना लैनबो ngakतनी अदुबु मागी आइडियोलॉजी तोंगान तारगसु अदुबु इरमदम खुनाय सिगी दमक्ता कायबा यारो हाइबा अदुगुंबा वाखलोंदि नुइनमक लै हाइबा तारे अदो हौजी अपुनबा माइगैदा माइओंदा चंगसिलकपसिदि अखोइ खुदिमकना मसिदि पुंगनिंग थौगतफम थोइ तरामना ओफम थोइ हाइबसिमि थमसि स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा लौ उबा यादना लैरिबा बिसुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंबी AC की मनुंगदा लैबा तोंगान तोंगानबा खुल तरागा माथोइ की लौ परी लिसिंग अनिरोम अथुबा मतमदा लौ उबा हौनबगी मतंगदा लौमी सिंगी मेफम अमा पांगथोक्रे नापा तांगजेंग पोंबी खोक चंदोन पोकबी चाइरेल लाइंगौबी मांगजिल वांगु सगांग अमदी खोजुमान ताबी याउना खुल तरागा माथोइ की लौमी सिंगना सिंदुना वांगु अहलुब मयाय लेकाई की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा मिफम अदुदा कोकोमी फार्मर विंगी लुचिंग बसिंगसु सरक याखी मिफम अदुदा सरक याखीबा खुल तरागा माथोइ की लौमी सिंगी माइकैदिगी इरांग असिना मरम ओइरगा खुल तरागा माथोइ असिगी लौमी सिंग असि खम थेंगना वारे मरुओइना हाना लौ उरम मैतै सिंगी लौफम क्या हौजिकसु लौ उबा यादबसिना मरम ओइरगा लौ उरगा हिंगलंबा लौमी सिंग सेंथोक लंबी लैनद्रे लौमी सिंगी अवाबा येंगलगा लेंगांगना मथौ ताबा थबक लौखनबा वाफम क्या थमखी ngasi मिफम अदुदा सरक याखिबा कोकोमी फार्मर विंगी को कन्वेनर लाइश्रम किरणना स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग असिगा मरी लैनना लेंगांगना चेक्सिन थौरांग लौखलिबनी हाइदुना मैतै सिंगना मसागी लौफमदा लौ उबा चंगबदा मफम क्यादा सेंट्रल फोर्स सिंगना अथिंगबा थंबा याउरिबा सिलाइबक थीबनी थौंग असना स्टेट असि चिंजाक तमिपाल तांगनबगी अचौबा मरम अमसु ओइरी अमरोमदना मैतै सिंगी लौफम क्यादा कुकी सिंगना चंगसिलगा लौ उबा मतमदा सेंट्रल फोर्स सिंगना थिंगदबसिना सेंट्रल फोर्स ना कुकी सिंगदा फोंगना मतेंग पांगलब्रा हाइबगी वहंग अमसु लाकले मैतैगी लौमी सिंगना थिंगनरिबा तोंगान तोंगानबा खुदोंग चादबा क्या सिगी येंगलगा कोकोमीना लौमी सिंगा लोइनना खोंगथांग क्या लौखलगनी मसिगी मनुंग चना कुंबी AC की मनुंग चनबा खुल तरागा माथोइगी लौ परी लिसिंग अनिरोमसी चही असिदगी लौ पानबा होंगनबा मथौ ताबा थबक सिंग लौखलगनी हिरमसा लेंगांगना सुमिटिंग चंगदुना लौमी सिंगना मनिंग तमना लौ उबा यानबा मथौ ताबा सिक्योरिटी की चेक्शन थौरांग लौखतपियो कोकोमीना सु लौमी सिंगा लोइनना लौबुक तकुमदना लौ उबा हवलगनी हाइखी कुकी नार्कोटेरियल सिंगना इकोई लौफम सिंगल लौरे हाइदना इकोई स्वाइदा पुल्लगा खनन लेनबगी महता मोय उरिबा लौफम दु इकोई
ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯎꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯁꯦꯃ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ ꯊꯣꯡꯆꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯎ ꯕꯥꯏꯐꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ NIAꯗ ꯏꯟꯇꯔꯣꯒꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯕꯣꯝ थाथरक्तुना लांदारखिबा अमदी कौत्रुक चिंग लेकाइदा मनाक्ता कुकी मिलिटेंट ओइगनी चिंगनबा खुलाई मतिक चाना पाइबसिंगना नोमै कापसलखिबा थौदो अमदा मसागे चही 38 रोम सुरबी नुपी अमा लेखिदबा अदुगा चही 9 रोम सुरबी मचानुपी सोहनखिबा थौदो अदुगा मरी लेनना चही सिगी ममांग थागी तांग कुनगनी थोइदा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इम्फाल ब्रांच फाखिबा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की लेमखोंगी एल लमलुई विलेज तगी सैमुअल थोंगचियान हाउ बाइफै मखाताना वाहंग पाहंग चथनबा स्पेशल कोर्ट NIA मणिपुर नंबर 1 ना था सिगी तांग 38 फाउबा NIA की कस्टडी पीखरे ममांग कोर्ट न पीकिबा कस्टडी की मतम लोइरदुना NIA न स्पेशल कोर्ट NIA मणिपुर नंबर 1 दा निमित 38 नि कस्टडी पीनेबगी प्रेयर ग लोइनना पुथोलखि NIA की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सबमिशन अमसुंग केस के रिकॉर्ड गिंगलबा मतुंग NIA न निरखिबा निमित 38 नि की कस्टडी कोर्ट न पीकिबनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर न सिंदना इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट दारगा मरी लेना लंबी की खुदोंगथीबा अमदी असोपन असी अना यारकपा मतमदा मरी लेनबा पुलिस ट्रांसपोर्ट हेल्थ अमदी हाईवे डिपार्टमेंट सिंगना असोपन नंगलिबा सिंगदा कानाबा फंगहनबगी मतंगदा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी DC बिष्णुपुर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे थरमदुदा DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम NIC की DIO RK रोमिता चिंगमना सरुक याखी ट्रेनिंग अदुगा मरी लेना DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबमना इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट असी इंडिया की स्टेट खुदिमक्ता चटनबा हौख्रे मणिपुर दसु चटनबा हौनबा सेम सारिबसदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट दसु चटनबा हौरकपा मतमदा इंजरी रिपोर्ट जियोटेक सिजनरगा रिपोर्ट मरिक चुमना पिखतुना एक्सीडेंट दा सोकलबा मियोय अमना निमित 3 गी मनुंगदा लुपा लाख अमा मखाई फाउबगी मनुंगदा फंगबा याहल्ली हाइबदु खंगनबा मरी लेनबा सिंगना सोपन यावरिबा इमुंग मनुंगदा अथुबदा खंगहनबा की पानमदा सिनबनी हाइकी प्रोग्राम अदुदा तोंगान तोंगान बा रिसोर्स पर्सन सिंगना वांगांकी लाइरिबा अखोइगी ऑफिशियल सिंगना अवेयर होइबिरगा जियोटैग फोटोज with vehicle and driver details injury data si myam je phazana capture tawbiraga online the sign submit tawraga then the victim will be able to claim magi cashless treatment se yamna thuna phangba yanaba koi sigi mayam je loinama khangbiraga aware oiraga thuna response tawbinaba na mayam da sigi akoi gi ngasigi kya tara scheme gi matang da aduga ngasigi portal gi matang da khanghau ngamagadi ko mayam gi cooperation bibiraga sigi सिस्टम से इंस्टीट्यूशनलाइज फजना तौरगदी मयाम खुदुंग चादबा नंगबा कोइगी रोड एक्सीडेंट विक्टिम ओइबा मयाम सिसु मोइगी सु लिस्ट कितन खुदुंग चाबा फंगहौरगदी अवाबदो फंगदनबा ना कोइना मयाम पुन होनमिनसी लौ सिंगुबना मरुइबा सिनफम अमा ओइजरिबा कुंबी AC की वांगुगी लौमी सिंगना तुसाम लौकोल अमदी थमनापोपी लौकोल दा लौपरी चनी हेनबगी लौफम सिंग इसिंग चाउना मरम ओइदुना लौ पानबा यादना लेरिबा लौफम सिंग लौ उबा याननबा लौकोल अनि सिगी तोंजै मरिल मयाई कैनल सिंगबगी कुंबी केंद्र के MLA S प्रेमचंद्र ने यंगसिनख्रे MLA की थौसल मखादा लौकोल अनि अदुदा लौ ओरिबा लौमी सिंगना सुरिबा थबक सिंग अदु मपुंग फाना यामना थुना लोशिनबगी मतंगदा लौमी सिंग तानादुना तोंजै मरिल मयाई कैनल की चौराकना किलोमीटर अहुमुक सांगबा लौखोंग अदु अतेनबा मतमदा लोशिननबा MLA ना एक्सकेवेटर मशीन अमा अथुबदा थारक लगनी हाइना लौमी सिंगदा थमखी लौमी अमना फोंदोरखिबदा हंदकी ममांगदा चाउकिबा इसिंग चावदुना लौ पानबा यादना लेरिबा तुसाम लौकोल अमदी थमनापोपी लौकोल अनिगी लौमी मियामगी खनबीदना हौजिक इसिंग चावरगा लेरिबा लौकोल सिंग असिगी इसिंग यामना थुना चेंथोखिननबा अहेनबा मथौ ताबा कल्बर्ट सिंग MLA ना पीबीरगनी हाइबिरकपगा लोइनना सांगलबा लौखोंग सेंगदोकपदा मेशिन हयेंगमक थारक्तुना कैनल सेंगदोकपा हौरगनी हाइबिबगीदमक MLA S प्रेमचंद्र बु लौमी सिंगना हाइनिंगाय लेतना थागतपा फोंदोरखी सिंग असी चिंथोकपा ngamdaba adubo asi kendra sigi MLA masamak lengbiraptuna
ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯐꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯞꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯧꯄꯥꯟ ꯊꯥꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯊꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ MLAꯅꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯄꯨꯗꯔꯒ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯡ ꯐꯨꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ MLAꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯉꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ MLAꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ Prime Minister Awas Yojana PMAY gi makhada yum sananaba beneficiary oina yauraba matung Moirang City Block ki makhada leiba Wangu Terakhong Gram Panchayat ki ward number 2 dagi beneficiary ahumna masa masa karimata khanghandana bank dagi paisa sing loina lokthok pikre mari leinaba singna athubada meeting changbiyo haina beneficiary singna phongdorakli Wangu Nauda Khong da pangthokiba pawgi befam amada Wangu Nauda Khong ward number 2 dagi yum saron fauraba amom Dilip Kumarna Makhatana Yum Sananabaki Wangu Terakhong Gram Panchayat ki ward number 2 gi member yauna mari leinaba official singna laklaga photo phawanam kibadagi makhoi da hanglubada su asengba achumba amata hairaktre atopa yauminaba singidi yum saba loinakre officer satuna hanglubada di first phase amadi second phase ki paisa fawa masa khangdana loina lokthok piram lei mari leinaba singna athubada miteng changbiu haiki pawgi mefam aduda yaukibi Sunita Kaubi nupi amana Moirang Primary Cooperative Bank ta account hangbani yumsa loan gi su pau I haidre paisa di changi masa khangdana anirak thongna account gi paisa loina lokthokre hane gi account da yawa gas gi subsidy gi paisa fawa lokthokpikre mari leinaba singna yengshin biu haiki ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯁꯤꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯕꯗꯗꯤ ꯐꯥꯎꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯁꯤꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯁ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯝꯕ तसेंना अखोई इसागी चिनमकना हंगनेबा हंगम तने मोन दum फाउदे दum खुनेबा अदि लय हाइदि अतो तोपा युमसालोन ममिंग दि यावदबा को मसागी अकाउंट दि चंगा आगा सिगमय मतंगसु अखोई मिनि कोन उबुसि यावरे चंगा मसागी गैस सब्सिडी खरगा चंगा को फाउदा सतो पिरमे हाबगुंबा अहेन पैसा हाइ तारे को मसादुगी मीदुगी पैसा हेना सतो को फाउ यावबा मयam उबा खंगनेबा को सिगमसे लैबसिनादि मोले मोटे दिदुम उबा खरदुम खंगने Social media da yengbada pabada nungairoi kanglu furup hunaba wafam sizinariba si thingba changi haina MLA case Joy Kishan phongdokre wafam asi laibak thiba thogdo amada soktuna yumda laing chathaduna leiribi Sangai Express ki senior reporter Sapam Arunada thamoiban AC gi khumukcham Joy Kishan na soibam laikai da masa hak thingnana chatuna unabaga loinana sel gi mating su khusnakre MLA case Joy Kishan na makhatara dona Manipur da leiriba furup kang singi marakta emotional integrity masagat ngamlaba matungda apunbagi saktam ama sakat pangamgani kanagumba amagi asoibana maram oraga kanglu furup honduna ngangbba si leibak macha taba watli haiki lamdamase pawgi lamda leiriba mioi sina anaye yarpa matamda leptana tengbang pangduna lakliba dugi saruk ama oina Sapam Arunagi anaba sida kharadang mateng oina ba selgi mateng angamba khara khusnabani Sapam Arunana athubada naba fagatuna hanagum miyamgi thabak tawba ngamba oirasanu haiki amaromda amju office ki lift sagani haina mahakna hairambadu tha asidagi install tawba horagani haina laukthokhi कोई सोशल मीडिया सिदा हम कम्युनल लोग वाही आइदा हाई बसे मसी फजु फजदे पाब्रसु हम नुंगाइते दुगा लेबाक मचा तादब सुमाल हाइता मरा लेब मियोय दुदा आइदा अटैक तवा मरा लेब मि तौदनबा चैब थांबदु याय दुना तबे कम्युनिटी वाइज ओइना तौबुदु ह्यूमैनिटी गी ह्यूमैनिज्म गी वांग रे सप्रेन खल हाइता तोआन तोआन बा तोप प्रूफ सिंगनासु येंगा कांदसु खितंग लेबाक चा ता मचा ताबा ओहेनिंगी अखोइगी तुंगदा हिस्ट्री दा सागोनना अखोइ मणिपुर गी लेरिबा अक्सिदल खुंदा सिंग याम इज्जत लेना लेबा इज्जत लेना बंगातने दो खितंग मखा ताना मी अमदा यामना नातै चादो मोंद ngangbse civilized oina kasu lawroi selarmanasu athubada mai anabse phagalaga mana miyam gi lawriba seba gi lawriba thodang do lobiduna amuk
ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯅꯤꯖꯔꯤ Democratic People Front DPF haina mingthonba regional political party masak safongba gi thoromga loinana regional political party sigi ahanba public convention ama the voice of Manipur haiba wakhalonda JM Hall Imphal da pangthokre thoromaduda Kumbi College amasung chairman SKL gi principal Laichombam Gopal Democratic People Front gi president Dr Narembam Rajiv Kumar social activist Asang Kasar yauna maroiba mioi singwaina sarukya kiba internally displaced persons sing yauna mioi kya su sarukya ki Thoromadugi manung chana akhang hai kyana voice of Manipur haiba wakhalon kya phongdoknaki Thoromasiga mari lenana Democratic People Front DPF ki president Narengbam Rajiv Kumar na hojik Manipur da chara henduna nong yuba yumda leirabasu imaleba ki damak amasung myam gi damak thabak tawgadaba mioi sing yamna maru oire niyom lana senjaw talaga vote leptuna matik mayai paigani haibagi wakhalon leiriba makhai keidongnungda leibakan mangamloi regional political party da miyami kap tho hodrabadi awaba kya thing narakpayai haiki mahangna makhatana lakliba inglisingani kungatareta pangthokadoriba state assembly election da nauna safongliba regional political party Democratic People Front DPF ki oina mirep kuntragani thoigi mathakta thadoknaba sem sare phungtokhi जाति फुरुप लेबिनी म्याम सिंगसिनि दा कोइना अखोय के चमिनबा याबा नुसिबा ग्रुप सिंगसे लेबा पुया नुसिजाबा खनबा म्याम सिंगसे अखोय खनजल लगा दा अखोय म्याम सिंगसे हेना थादोनबा प्लान नि अदु वारि सानाबदि कुंट्रागनि थोय देगिना कुंट्रा तरेत अदु बाकी कोइ दि रेंज लोयरे अदुना होजिकि पोट सिंगसे याम अथु मतम दा कोइ साफोंग नबगे अदुसु अदुगा चिंगि सै दा कोइना होजिकि मक्की वनदि अखोय कि क्लास तो ग्रुप तो दि हाइसे होय हाइजर रोय अदुबु अखोय के चमिनबा याबा होजिकि ओइबदि लेरे लु लेरिबा म्याम सिंगसे वारि कन सानमिनरि भाब तामिनबा म चंगी अदुगा होजि होय बेली दि कुंट्रागनि थोयसे अदुगी सांगदने United Women Development Organization Bisnupur District ki thomi singna Bisnupur District ki tongan bama firm sing da leiriba lam koifam amadi lam koifam singi lambi gi na geta potfam family ba dukan sing da koina chatuna mayai ka ba chinjak sing yon ba amadi thak ba cha ba sing yeng sinduna pam da ba thok tana ba amadi lambi gi khudong thi ba thok tana ba drive chathaba hokrai Organization adugi President Nepram Bimola na luchingdana chatkiba yingchin khongchit aduda Sendra gi akoiba tidim lambi amadi lam koifam sing gi akoiba yauna maru oiba kaithel sing da koina chatuna yingsin baga loinana mafam aduda potfam fambi amadi dukan famba sing da mayai kabani sa sing yondana ba amadi thakpa chaba tawdana ba akan ba pautak su piki baga loinana makhata na so district asigi mafam sen bathungna leptana drive adu chathaki kani haiki Langi sakhe ju phange yugi sakhe ju phange misa misi mina mikap mirau don dana thalaba khoi gi khunai ma oidore maram ma dum khabina khuling ba khunai je Manipur je oyen gumsi Kwakathel da leiba Delta Advanced School na sinduna handak Indian Armed Force ta Manipur da gi nauna commission tawkraba officers sing okpagi thoram amadi interaction program ngasi pangthokre thoramadra school asigi principal Laishram Achoba school asigi secretary KSS Sward na thoiba mithunglen sing oiki nauna Indian Armed Force ta commission tawkraba thobal ningombam da gi lieutenant A Nauton Maite singjamai chinga mathak da gi GCL Ramesh Singh IMA amadi thobal khiam wang mataba da gi lieutenant Meganat Soibam da achamba khudol pidunai kaikom na utpaga loinana school asigi mahiroi sing interaction program Pangtoki. School asigi principal Laishram Achobana Delta Advanced School Kwakachel na sinduna handak nauna Armed Force ta commission tawraba Manipur gi thauna pharaba mapari singbu taran okpa madi school asigi inkhalak liba mahiroi singbu pukning thogat po aina tharamasi pangthokpani matik charaba mapari singna akhang kanna thauna phana makhoi gi punsi gi pandamasi honarakpabu pukning thogatuna makhata na leibaki thabak thoram kya mai pakna tawraknaba school asina yaifa paujil piri haiki kari daka lebege karmaina honagani subject combination no the pung kya study toba kari strategy kari plan preparation confidence na chingba bodi hangoraga mokoi su mokoi gum jati kan besida sau kya jage habi pandamda na basi program si sinjawani Haubam family na present over Ras Ilangbam na lyricist oiba AB Chana direction piba Divya Haubam gi aigi manja haiba music video album amanga se Hotel Classic Grande da haunabi matungi na phongkrai tharomadu da filmmaker Romi Maitei singer and actor Sadananda Hamom Kishan audio visual gi Kishan Kangjam actor G Bonnie Sarmana athoiba mithunglen sing oiki tharonga mari lenana music album asibu puthokpada yaukiba mioi sing dasu achamba khudol pidunai kaikhumna boiki isai asigi lyricist
Ras Langbamna nupi oibisingna mahaki punsi khongloi oigadoriba du loina afaba oheningi haibadu isai me asida ulbi haiki ai life partner oigadoriba gi mahagadu khanbadadi kedobagi kayam lurani khallu ka hairiba akogi just entertainment khagna taba icham chamba akoi keno oiragasu akogi leiriba mayam da message ama chamna pijaba adumba isaini na igi bankai digi thamjage Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM gi makhada Block Mission Management Unit Bisnupur City Block na semba Self Help Group tara leiriba thanga ima Village Level Federation gi CRF amadi Revolving Fund yenthokpaga mari lenana VLF asina chahi ama mapung farakpagi first anniversary celebration gi thoromama thanga Hishnam Lekai deleba Hishnam Lekai mandopta VLF asina sinduna pangthokre Poverty Alleviation and Women Empowerment haibasida yumfam oiraga semkiba Self Help Group asigi anniversary celebration aduda General Secretary Administration NPP Manipur Hishnam Russell Cluster Coordinator Block Mission Management Unit Misupur CDO Block MSRLM S Bikram amadi atai thangagi masak nairaba miyoi kyana thoroma pusingoina sarkyaki ngasigi thoramadura SISG asigi group ni pandalupa la ama makhai gi CRF fund gi senfam amadi member ahumdana revolving fund oina lupa listing kontra senfam sing thoroma pusingna member masa masada khusinaki ngasigi thoram gi chief case oina sarukyaki ba Hishnam Rushelna SSG magi member sing oina leiriba singna makhoi da pitharakliba senfam sing aduna chokthokna na ba hotna ba mathau tai masil lamda masigi summit lon da hena mating pangada ba thabak thoram da hena meeting changhaningi matamadu da chakhot pa state ama soidana oikani haiki Present Zuma punna leiba taragadi akoi active oina punna leiba taragadi ai wakhanadi any social scheme oigera industry gi oigera any thaba ama lagana akoi punna leiba taragadi punna thengna minabada ai khamda mai pa kadran halle aduga akoi chakot thora su adugi matik yamna akoi mamang jangan da su halle Hosi pagi marthana tema bremtang lominasi Aksang Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta de Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seliamna Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dasu Hogikti, Awang Bathaki, Health Care Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabathaki Lying Patak Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabai Soy Impal Istaleng Singbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to Birau. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup. Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 600-975-2429 Academic Department Sky Hospital. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Breaking matungna mayambam kana taram nokchari makhataba pau pisari. Mayang Imphal AC ki panchayat na kualiba mafam singda job card holder singi thabak suraga loishindaba yarogati matam chana complaint tawbiro haina MLA K Robindro na Mayang Imphal Assembly constituency ki manung chanbada leiba uchiwa mamang lekai de leiba ibudaw pakhangba community hall da nomagi oiba convergence mela hokdokre Manipur State Rural Livelihood Mission Imphal West 2 City Block Wangkoi ga khusamnaraga uchiwa gram panchayat amadi Luchingbi BLF
Tamphayai VLF Taibang Mapu VLF na punna sindona pangtokpa mela aduda Mayang Imphal Assembly Constituency ki MLA Kongkham Robindro Uchiwa GP ki Chairperson Haikruzam Indrajit Uchiwa JP ki Chairperson Mayengbam Gainendro Imphal West ki Additional Deputy Commissioner Kaisam Jadumani amadi State Government ki Department Kungamathoi ki official sing yauna Uchiwa Hayel ki BLF ki Stol Singh Sarukyaki MLA K Robindro na Central amadi State Government na piri bakana raba scheme sing asi miyamna lobiraga hena chakhanabo hanamina si haiki Miyam se ba ko miyam ki ta ko ko se ha ka ni tu ko ko ni ya ba ko na bu de ya ba bu ki dum ke ni na ai se ka ni ki no da miyam ko thang ni de ba dai ni ko yo ni se hi ko ka ni ni ba bu de ha si ya mu mai ka ko ni ku ni wa na na yo ni ku se ko mu ba ko ko ka ni ni ka ko yo mu ko se ta ni ko ni ka ni wa ko ni ni Semua aku kena praksis dari mana sila orang enak. Enggak pada kalau sih bahagian sih enak. Kalau berbeda, kalau dari mau enggak, kalau dia jauh betul, mana tak betul apa, mata bukan apa, melihat bukan apa. Mereka enggak sampai yang apa, ada pemilu yang mau betul apa. Saya betul ni, tapi yang ini itu ni. Uripok Lai Khulembi Laikai de Leba Competitive Success Academy ki Mahiroi Singh amadi BT Road Leba Johnstone Higher Secondary School ki Mahiroi Singh ki marakta Kangbu semna duna khatna chaina ba thokrai ngasi ki khatna chaina ba ki thodo sigi chapchaba haurak pham di khangde Mahiroi Singh adu Manipur Police ki Kangbu mana lathi charge tawduna tangkhai duna irang adu lakshin krai Lan namaram oiraga lanjenarakna hauzik tongan ba relief camp sing da leirakiba sugunu awang lekai degi angom ajit chahi kunthra gamari amadi sugunu khaidem lekai degi khaidem taishon chahi kunthra gamari wakhal gi aruba naba namaram oiraga makhoina leiriba relief camp sing da leikidabda like minded group LMZ Manipur gi thomi sing ngasi leikidraba anigi leihori bi Loina bising amadi imung manunggi miyoy sing na lupa lising mga ga loina na nongma da chang draba yadraba chatak sing ting bangduna awaba da saruk yakre. Gruba sigi Vice President Ching Tham Jivan Lata amadi Sangita Moirang Tem na luching duna chatkiba nga sigi ting bang kong chat atuda. Gruba sigi Secretary Ozit Sorok Haipam, Finance Secretary Kunjeswar Mangsat Tabam na chingba maru iba member kyasu saruk yaki. Kong chat atuga mari lain na group asigi Secretary Ozit Sorok Haipam na relief camp sing da lady ba inmate sing asidi wakalgi awaba potlumpu ngamdaduna wakhalgi aruba anaba sing narakpa yabagi akiba leire mari leinaba department singna mental health ka mari leinaba awareness program sing senduna pangtokpa leinana inmate singi pifam thokpa kudong chaba sing mari leinaba DC singi kuthangda phanghanba tangai fadre natrabadi thowaning da thogdo kya thorakadra haibagi chingnaba leire haiki Look at the labor mayam sing ase chang naina karimba kharatang khaiganaraga teng pangbagi samna angang sing stationary item do rabasu ngamong tor basu mating pangbiga dugumba culture ma adumba anauba thabam ma huguktragadi wakhal wana tum sapam khangdana sendong lambi leitana only jail da leibugumna wakhal wana leibasi akhang hai doctor singna haibada ayamna samda marpudi wakhalina naram nagani haiba asingwa hai khiba iroina series oina suicide tauba adigi nar siba sugumba paisa leitabadi sugumba maram orga targum yamsi ताब याम नुंगाइते मरमदना एखोय सरकार खत जुंगाइगुमसि एखोय याम पुनमना पांगदिं मानरगा सांग नायने खजि खजि तोरसु मतें पामिनसे आइ वाइजे ग्रुप की लाइके दिगि बेबि याम गुमता दोजरि पुनंपु भारतचरि
Manipuri jagoi ki lamda Tripura amasung Santiniketan ani ki marakta lainaba marida Sanskar Bharati Tripura Pran sinduna nongmagi oiba seminar kam workshop thorama mangarang July ki ama Agartala town ki Tarani Huts ta pangthokre Seminar adu chief guest oigiba Nongchup Bangla gi Viswa Bharati Sangeet Bhavan gi assistant professor Dr. Sumit Basun hokdoki Tharamadu guest oina Santiniketan da Manipuri jagoi hokdokpiramba Nitya Guru Budimanta Raskumar gi Masunupa Marup Pauchi gi editor R.K. Tarunjit Sagnai Rabi Kalakar T.T. Devarman Tripura Government Music College ki Manipuri jagoi ki Ozaban Kim Khowai gi Pratima Sinha Sanskar Bharati ki promoter coordinator S. Suman Bhattacharjee Dr. Sandeep Dev Surjit Gopi na chingba susaruk yaki jagoi gi workshop amasung demonstration da Dr. Sumit Basuna Ravindranath Tagore na Santiniketan da Manipuri jagoi hokdokpagi pandam amadi jagoi gi kuthek sathek na chingba performance tawduna utki workshop adu da student kuntraromna saruk yaki hairi Okram Ibobina Chief Minister oiringa de English ngani taraga taruki February gi kungani thoida Tamenglong amadi Ukhrul gi District and Session Court Complex semgatnabagi urep yumtam kiba du Tamenglong District and Session Court Complex tim pung fana loishinkre Ukhrul gi Rayotang da leiba Ukhrul District and Session Court Complex ki semgatliba si loishindana leiri haina Ukhrul District Bar Association na pendaba phongdorakli Association gi President Advocate Michael Jimigna mari lainaba singna thaba asi thinthaduna lehele athuba the Lucian View Heidi. All the other district court has completed and started functioning, whereas the Ukhrul District and Session Court complex has never been started till date. Hence, the Ukhrul District Bar Association has prayed to the concerned authority to start the construction of District and Session Court complex Ukhrul at the earliest. Ukhrul Forest Division Humbudra Taruk Subamban Mahotsap ki thoram ngarang pangthokre July gi amadagi taret fawba chayol amachupna chathagadaba thoram gi hokdokpu nimita Ukhrul gi Forest Divisional Officer Chief Layawn ate official kyana sarukaki thoramada uchara chatruklam khul gi akoiba mafam singda thakre hari Sanabati Forest Division Asusinduna Ban Mahotsap Thoronga Mari Lenana DRDA Sanabati Dagi Assam Rifles Camp for a kilometer Amarom Sangbalambi Kinakanda Uchara Kya Thakre Uthabadu School College DLOs CSOs Mahero Lub Amadi Police Amadi Army Personnel Church Ki Luchingba Nupiluki Luchingbi BDVK Mihut Singh Amadi Bank Staff Singh Nasarukyaki Additional PCCF Suraifi Basum IFS Na Ban Mahotsap Kamari Lenana July ki Ahan ba Chayol sa Uchara Chanirom Thanabagi Pandam Tamli Haiki. In the coming weeks, we will be carrying out multiple plantation across the districts, all ranges, all bid offices, and we have mobilized the village to carry out plantation as per the theme, Ek Peet Makinam, that is plant a tree for your mother. Miyoiba Kunaida Tingnariba Watok Lantok Kudimak Amukta da Waroshin Puraktuna Tangdu Laitaba, Muknaba, Hana Sunaba Yaudaba, Chaktung Pitung, Manaba, Anoba Punsirol Amadi Anoba Punsi, Kongchet Amagidamak, Universal Family Party ki President Ngasepam Nilakanta Kumana, Manipur ki Governor Ajay Kumar Valagi Kutangda, India ki President Draupadi Murmuda, Anoba Election, Anoba Lengaklon Amadi Anoba Punsirol Amapuraknaba Memorandum Amapisin Craig. Laiba budget khudimak parjam ibung khudimakta internet ki website ki kuthangda rupa kya lai rupa kya sangre krai krai ta kai thadagi haiba chimba myam do khungang laiba parjam ibung khudimak ki through da mayek sengna mapam khudimakta khanana ba aduma lega lon manung mapan phawna uba system no korona bu idamta koina rashtrapati mulbur da memorandum asi hoi June ki tarik mari introduction bitu da thajabani
Veterinary and Animal Husbandry Services ki staff sing the e-office ki matangda nomagi oiva sensitization and hands-on training program amanga si pangtokre Sanjin Thong da leiba veterinary complex leiba farmers training hall da pangtokpa training program aduda Veterinary and Animal Husbandry Services ki Director Dr. R.K. Khogendrazit, Joint Director Administration L. Arun Kumar, Senior Administrative Officer Jerina Yauna, Directorate asigi makok thongba officer kyana sarukyaki training program hogdokpaduga mari lenana Director Dr. R.K. Khogendrazit na haikibada Department of Information Technology Manipur ki expert singi meeting makhada ngasi pangthokadoribe e-office training program ase yamna maru oi training program ase department ki staff sing na yamna hena luna lawroidabani e-office na aikhoi ki office ki thabak thoram sing laihanduna hena transparent loinana efficient oina thabak toba ngamhanduna thabak asi lot hanthahanbada mating oigadoribani central madi state government ki oiba scheme project ayamba online ki kothangda torakpasina e-office asi housing tawdraba yadraba procedure ama oire department ki oina internet connectivity amadi mathau taba infrastructure leirabanina staff sing na training asi ningthina fanglaba matungda e-office asi chatnaba hauba yaragani training program asi head office ki official amadi staff sing ki ahan boina pangthoklibasi tungda district ki thakta pangthoknaba thaurang leri training program asi department ki staff amadi general public tasu yamna hena kana boiragani haiki Betty Manipur se koi NIC na matam dura 2009 na traga 10 gumada mase koi construct tawi bani yam sati na kuira wa koi adu website amani aduga matamam da se DIT na traga swan laitri da koi NIC through the micro art satellite na koi series da disk kilaga koi internet connectivity koi lawre koi department ni so हारिसी मतम कुइरबे मुमांगदा कोई वेबसाइट अदुगा कोई स्कीम मैम सिंग सी होजी सेंसस तगी होरगा ISS तगी होरगा अदुगा NLM EDP उद्रमित्या पोर्टल सिदा संगा कोई ऑनलाइन लोई सबमिट होरगा ले अदुना ngasi ट्रेनिंग सिम याम कोई मतंग साबा अदुगा मसिना कोई ऑफिसर सिंग दा स्टाफ सिंग दा डिपार्टमेंट दा अदुगा इन जनरल पब्लिक दा सोइदना कानने ने खंजे Chongtham Ibomcha Singh Chahi Yankai Gomdoi Apopalai Kidraba Chongtham Samu Changangai Tulihal PS Imphal Lamphel Imphal West District asi Haukiba Mars ki Kungataret Inglisingani Taragaba Pandaki Mafam Khangdana Mangkre Mahak Central Reserve Police Force ki retired Wedaba Muini CTGD number na 911151665 ni Mahaki Awang Bana Fit Mangaga in Sitarukni Masam Telaga Mui Masade medium size ni mahana thoki ba matamda coffee color gi waistcoat amadi blue t-shirt letki jeans put machu maset ki mahak mobile phone pai ki de hariba mioi asibu kanagumana thingnarabadi Lamphel police station phone number 8974498015 natraga 8837003696 natraga manaknakpu police station da sinabiyo hairi Wakhal Choirabi Nupi Mataming ki mafam sing da koina chatuna lerambadagi one stop center da phajinduna thamle mahak chahi nifurongi lenga oigani mamai koidanai mamit mui masam telaga mui kuchu mui loinana fit mangarom wangi mangondagi achumba wafam amata phangba ngamdre kanagumbana nupi asibu masak khanglabadi laklaga claim tawraga lawraba yargani haina Tamenglong police na hairi natraga OSC center administrator number 8587848751 natraga 8619521657 asidagi akupa marol khangba yagani hairi Hozula silakpada maruwa pau amkhana pisari Miyam gi mihut singna lingjel manada badagi miyam na awabo oirakli haina akom lop kanglai pa ki president Sorai Sam Sanjit na phongo krai amadi kumbi AC gi manungda leiba tongan ba khul taraga mathu gi low pari lising anirom athu matam da low uba hona bagi matang da lawi sing ni pampang ko krai Hausi Faugi na di ICB na sandok chari pa pau matang asi loisinjare mining tabili ba pumno mapo amkhana